Idemo u petoj brzini, idemo odmah sa novim temama, odnosno starim temama. Vi znate da smo prije nekoliko dana, ja mislim prošlu sedmicu čak govorili, radili smo intervju sa mladim Splićaninom Dejanom Grepom, koji je kreirao web trgovinu te aplikaciju OPG2Go. Dakle, riječ je o internetskoj stranici koja je namijenjena online prodaji proizvoda domaćih OPG-ova, mesara i ribara. I evo imamo čast, imamo novosti, da nam je ponovno u studiju. Dejan Grepo, zdravi bili, dobar dan. Dobar dan i evo pozdrav svim slušateljima Radio Brač. Kako jeste traženi? Pa je, evo, konstantno dobivamo nove zahtjeve, upite, registracije, svega ima. Da, ajmo malo ponoviti lekciju. OPG2Go, kako je to, kako je stvoreno? Znači, portal i mobilna aplikacija OPG2Go koji služe za povezivanje kupca i hrvatskih proizvođača namirnica. S tim da svi proizvođači namirnica mogu se besplatno registrirati na stranici i čime se kreira njihov web shop na portalu, znači i na mobilnoj aplikaciji, gdje kupac kasnije znači samo u košaricu doda namirnicu koju želi i naruči na svoju adresu. Znači, sad je vrijeme janjetine, 1. maja, sad možemo naručiti jedno janje i... Ma može se sve naručiti, stvarno, evo, moram reći isto tako da smo uspješno povezali sve županije u Hrvatskoj, tako da, eto, na primjer, naručite jagode iz Metkovića, stiće vam u roku od 24 sata u Osijek bez problema i uz besplatnu poštarinu. Iz Vrgorca? Iz Vrgorca isto tako, svugdje, eto, samo dajemo neki za primjer, tako da stvarno sve su županije povezane sa raznim proizvođačima, imamo preko 50 raznih proizvođača u Hrvatskoj i stvarno, eto, svaki dan je sve više registriranih, tako da trudimo se ubaciti ih svaki dan sve više. Da bude koje su prednosti? Pa prednosti su eto baš te da doslovno sa mobitelom iz svoga džepa možete naručiti šta god želite, od voća, povrća, mesa, ribe. Eto, baš smo nedavno ubacili jednog velikog proizvođača ribe na splitskom području, koji eto stvarno uvijek ima svježu ribu i jako brzo, znači nakon narudžbe vam može dostaviti svježu ribu na vrata, eto. Da, što se tiče malo šire od Hrvatske, jeste li možda dobili neke interese? Je, bilo je iskreno, bilo je upita, neke inozemne kompanije koje se bave isto tako prodaju namirnica, zainteresirane su za ovakav koncept prodaje, s tim da su isto tako zainteresirane za uvoz i prodaju hrvatskih proizvoda na njihovom tržištu, tako da nešto smo sad u pregovorima, pa ćemo vidjet ćemo šta će izaći. Dobro, ali mi smo se bili dogovorili sad u ovo vrijeme doba, kupujmo hrvatsko, jel da? Tako je. Zdravo, 100%. Da, ma mislim da hrvatski proizvodi se izvoze vanka, to nismo navikli baš. Je. Komentari kakve primate? Evo, mislim, možete na našem portalu isto pogledati, postavili smo rubriku sa komentarima korisnika, tako da eto, iskreno, stvarno sve za sada primamo same pohvale, pa nadam se da ćemo tako i nastaviti u buduće. Evo, ja ću pročitati, kaže ja Željko iz Solina, kaže više ne mora ni na Pazar ni na Ivanicu. Tako je. Daniel iz Zagreba, jako zadovoljan kvalitetom i brzinom dostave. Brankica iz Splita, puno jednostavnije nego dopisivanje preko Facebooka, bravo, samo naprijed. Eto ga. Tako je, zato je baš još jedno da naglasim, znači web shop koji se besplatno kreira proizvođaču, stvarno brzo jednostavno se poveže sa njihovim Facebook stranicama i profilima koji koriste za prodaju. Tako da kupac više ne mora slati poruke proizvođaču, razne upite, nego jednostavno jednim klikom na Facebook stranici njihovoj se spaja sa web shopom i napravi narudžbu samo u par klikova, znači na aplikaciju. Sad će vjerojatno šinjarine koje i gospođa pita koje su cijene, ajmo. Cijene su, mislim da su stvarno cijene pristojne, normalne su, nema nekih sad ekstremnih cijena namirnica, tako da za sad se niko nije bunio za cijenu, narudžbe stižu svaki dan proizvođačima, tako da što se tiče toga nema problema. Dobro, gdje vidite, gdje ide ovo u budućnosti? Pa, ovako, nadamo se da ovo s koronom iskreno neće još dugo trajati, jer imamo i plan za rad sa restoranima, tako da kad završi sve ovo sa koronom imamo veliki plan
za povezati sve proizvođače u Hrvatskoj sa restoranima, to je sa svima kojima su potrebne namirnice hrvatskih proizvođača. Bravo, i to vam je odlična budućnost. Tako je. Dobro, nešto više ćemo o tome za nekih sat vremena u programu Radio Brača, malo opširnije, a za sad hvala vam puno što ste došli u studiju Radio Brača. Dejan Grepo, OPG to go. Tako je. Je i živjeli. Hvala vama, pozdrav. Moj radio, Radio Brač.